Aba bahlali nabazele loloyiko bathi impilo yabo isemngciphekweni. Bathi izilwanyana eziphuma kulomyezo waseMthethomusha zitshabalalisa imfuyo yabo. Aba bahlali babanga ngelithi sele bebulele ingonyama ezimbini ebutsheni balonyaka. Sonke isikhathi mabhubezi ayafohla ayodla inkomo tethu. 2 years ago bekune project ya 16 million ayisebenzelanga le project ayikakhiwa le drat imali bathi seyiphelile. Ucingo ebekufanele ukuba lohlula lomyezo kunye nabahlali inxalenye yalo luwile. Angase ngabona amathuba avela kulesiciwi lesi but kunokuthi sikuvele amathuba kuphela lemfuyo lengishiyelwe ngibabe lekufuna ngondle ngayo lo mndeni. I-agenda ejongene nezokhenketho kunye nemyezo eMpumalanga ithi inolwazi mayelana nentlekele ejongene naba bahlali kodwa yatsho igxeka abahlali ngokuqhaqha olucingo. Esikhathini lesinyenti leyo fenisi iyalungiswa ithi uma ilungisiwe kuphinze kube nguwe emalunga emphakathi laya lapha afike ajuke le fenisi. Le agenda ithembise ngokululungisa ulucingo yatsho ibongoza abahlali ekubeni balukhusele.